MLA jong kanongkrem constituency uba Arden Milabasayoman ha kejuk kepor badairu presiden rangba du ke Voice of the People Party lambat MDC jong ke Mount Hadrishan constituency uba Powell Soklan ubadairu executive member ha KHEDC but MDC ke Penthor Umkra constituency ba strong pillar kharjana hinne ke janmet ka arpunyau tarik unaiwing kilale yu kejat ha kendailat kata kesni hadian ba ke jingsha kini tiar ki nongdi jingdi basuterwa nadu ki kutlisha ki kriya jingbam ki kriya so bat kwai ha ke jingkren jong uba Arden ulo ong ba ke jingwan jong u kadai namar udap da ke jinglingo babalai ke sarkar ke khangi ki breu badi jingdi basuterwa namar ba ki klempenwit ru em ulo ong bat ulo ong ru halor kanu ka nongrim ba ke sarkar ke pensyong nongrim banbe yaki bat ulong ba amla ban ong ba sarkar kan chupin tray kam mikino kino ki hukum klem de pensyong nongrin kini diklaim penuh di rumah nanti kita ki mobile vendors kita ki bayan kadon kalau kenu nongrim kadang ke kamram juga sarkar ban pensyong nongrim kan laka juta ka jing dek kejuki ke penuitnya me kayak laka jing dek kejuki ke pentutnya me no mula banong baka sarkar kan su pentrikam ya kanu ke hukum klaim de pensyong nongrim dia kata kadai ka bangi ni ko kia pun ki ba bisa ni ki bahasa kini yaki ngam dak ba ta ma kiau ki ya bet ya pun tak meniat celak lek sak ki kan lupa pipo ki wan ni ki tu kuma kini ki nong bisa ki tu kuma tak kasih sak kini biang nak kidon ki bala elek sapo kidang sabe hi mentaro kidon ki bala elek municipal ru kalian sih kalian kedut kan kini mereka municipal ila keren nang ni gitu ki badan napok municipal bagi yang kidai ban sange kim dai ban be kalau ada kidang be temot in sai pej la shala si ki baca ma kawan communication dia menjur kan dia kata dia menjur kata ya lebih minum sah maka sokar kan ni bisa ya kalau ada keren juga also mangait timburong ya kaya bagi kalau ada sokar juga ni sai pej Haji sisali kini dibayar nanti kini kasi kasi mo kita mentar. Tamangir idan kita mesin slow. Tamangir ini kilong kami. Ini dah lah kasi yang culi. Ini pangiran dari sa. Para long kami. Kaca yang kaca ini tak lain ini memenuh mama. Apa ini memenuh nak kerja kini kita basyaknya pen. Nanti penhun bagi labiang jong bagi spekar. Nanti lah. kawan kita culi. Kita dah kasi yang culi. Kita long dia kepada kasi yang ide culi tak mungkin dah kasi yang culi. Ini pat ni melak baik kita culi ke sarkar Indonesia. Tak ada mimi. Tak ada mimi. Karena kasi yang tim dan kini kita. Yo kini lam kita peria. Diminta ngi kuat buat bangun ni teli. Kai buat tak pun tipe ka hapli chong. Buat bangun start. Ndi benong bencu sha. Dalam bagla. Ini lagi ban ban. Namar bayi hadi bakil ke sarkar. Bayi ba itulah Indonesia dapat nak sarkar. Bayi pada baal. Bukan tahap penilai. Ada ka sarkar ka kuat ban ni cuma ka maksa kangi. Dalam ka suhu ba kan hapan syong. Ban penbeng. In hapan ya. Kamdan kita sana kita Indonesia lagi hapuan hani hapuan iya sampai nang ti Indonesia Indonesia terus kami pada sampai nang di hapuan siap dia lebih di baca Gimana dia kok? dia baik Apa dia malah yang ini yang utama lah saya Thank you.